pabushiku bwa lelo ndefuwa imona ine tuendele pamo tualainda ne fintu fimo ifilenga ifileta conflict nangu ifichita trigger conflict pakati kaifwemo tuikalire pamonga ni pachilonganino nangu ni mulupwa tuwala chita focus sana palukuta bushe i conflict ichitwa shani trigger palukuta fintu nshifileta conflict palukuta kanshi nde milombo kutilati twende pamo umwabelo luselu wakwale sakabidi tukonkane ngana mkwata nakalembelo nakapepala kuti mulele mbafilafine mule chita take note down ama points yamo elio ngana mkwate fya kulunda po muyumfo mwenso kuchita visit mu inbox yandi ku YouTube nangu ku Facebook mwachita comment filafine kanshi pabushiku bwa lelo twalaenda nelembo ili alafu muli Yakobo chapter 3 verse 14 Yakobo chapter 3 verse 14 ukufika para 16 kutilati lelo nga muli nakalumwa akakali nakafindwe mu mitima yenu mwila itakisha nokubepesha ichine ayate mano yafuma mumulu lelo yapanonse yabumuntu nse yachiwa pantu ukuli akalumwa nakafindwe ekuli chimfulumfulu no mulandu onse uwabipa kanshi uku ekusosa kwa chebo chakwalesa ukupitira mumubo mfi mwibuku lya kwa Yakobo chapter 3 verse 14 ukufika pala pa 16 nomba ayamashiwi yatwafo kutilondolwelo kutilati tuila kwato kuitakisha ngana tukwata akafindwe pantu ukuli akafindwe kabidi ukuli chimfulunganya ekuli ne milandu yonse yabipa kanshi ukulingana ne chebo chakwalesa pabushiku bwa lelo mwilaba twalainda ne fikomo fimo ifilenga intulubundi pa chilonganino efikomo efyo twalaendapo kanshi na pachikomo icho twalalo le shapo twalafyaka nyandemo na mufipandwe filifo pakuti tufyumfuikishe wino muma groups elo tuise tufisende ini jenlo nomba tusambirishanye ififiletwa nangu ifyongofo filetwa pachilonganino nechikomo chakubalila po nichi leadership conflict elio ndemona icha konka po chimbi echo tuingesa mona twalasa turolekeshemo muna mankati chintu chalenga ichikomo cha namba 2 ichileso sokutilati ama personal conflict umona mubiye muchilonganino bambo kushenkana elio chimbi ichalasa chikonke po cha namba 3 twalasa turolekeshepo pari resource conflict na limo fintu ifikumine fyandalame fyabuno nshifile chisika pa chilonganino kuti fyalenga abantu bambo kupusana ngatabeshibyo kuchita manage fintu elio chikomo cha namba 4 chikomo ichilenda pari doctrinal conflict mu twalasa tumoni ama conflict yamo aya lelo lekesha pabufundisho ubwa chilonganino nalimo muninefwe umonangu babiri batatu bakwatako ukuishibe chipingo umwalola uluselu wakwalesa elio baisoko lwelwapo na malembo yamo kuishibo kutilati awe ifitulenda tefye tulingiri okwenda ichebo chakwalesa chileso sefi elio bamona limo abekalire muntambi bakwato kuchumfwamo kupelelwa conflict kuti yaima kulia ya mabumba yabiri kanshi yo conflict nalimo ingemapo eyo tuleito kutilati doctrinal conflict ile chita based on pabu fundisho na ma beliefs ayalu kutalulya kanshi ama beliefs twakwata yamo na ayalu kulingana ne chipingo doctrine ya chipingo nalimo na church doctrine pamu kuti fyakwatana nimo kushenkana ko panono kuti fyaleta conflict pa chilonganino apart from that twachilanda pweshiwilimo ile sokutila tama resource conflict ifilelo lesha pabu nonshi twafilo kuchita manage ifile panga ubunonshi wa church ya nalimo mwafule mino nalimo mwafulo kuchita mismanage nalimo transparency nalimo ntungulushi munashikwata po wishilo pa fintu fimo ifya kuchita rani church concerning financial yelo bambita beshibe kuti paima impasase elio afro twalanda na pali leadership pabwishibiro leadership conflict whereby bamona abeshibo butongoloshi bamina obalefu abafisende fye nga personal kuti fyaleto obwafya mkatika myeo shesu pachilonganino kanshi ififintu ifili 4 nama personal conflict ifintu ifyachira umono mubiye bayikwatira fyeka lyakafindwe pamweyo wa muntu nalimona kwate chabupe nalimona ishiba pwe fintu fimo kubachira kanshi tipalenga okuimentu lubundi kanshi
Muri session ileko nkapo ndefu watukeselanda nomba mumutima nteka tukalepela ma examples fintu ifileta conflict pa chilonganino paushiku walero tuwabika fyo mufula pa fintu ifili 4 ifingaleta ubusanso nangu conflict pa chilonganino mwilaba. Icha number 1 tuwachisasosa pali leadership conflict. Icha number 2 tuwachisasosa pali resource conflict. Icha number 3 tuwachisasosa nomba pali personal conflict. Ero icha kulekele shako tuwaisasosa nomba pali doctrinal conflict. Kutuwe kwe wati ifyongo fima pa chechi fila kumaya mabumba yonse 4. Nomba tukesa fisantulule fifili 4 no kuishiba ifyo fisa mkuleta conflict pakati kachilino pamienso. Nine muntu wenu namulalika ukuti tukese kumana na session ileisa kubushikubuleko nkapo. Nine muntu wenu Michael Cheta Chanda lesa mupale konse kuntumuli. Amen.